Ithuria kieha niriatinda thiini wa igongona ria mathiko ma Gucakaya Kenei uria urari murangiri wa wabici ya munini wa President William Ruto na andu a nyumba yake na arata makiyumiria na njira nene. Rest well, my love. Jude Chepsoi uria ni mutumia wa Kenei ni umwe na ihinda iritu gutariria wigie ithenya riria muthuriwe atiga, akiuga ati hari we ciana ciake Kenei arari gitugi kinene, arari mwirutiri wira na ni aranyitireire nyumba yake na njira iria yagereire. One truly joyful year of deepest love, trust and full relationship that I could ever imagine. Kentos, you are my rock. Ithe wa Kenei John Chesang uria wonanirie gukorwo na umereru munene ma ni ugiri ati nyumba yake ihuritwo ni maithori makurwo ni Kenei, no na muno ciuria nyingi ni ciati hihi ni atia gwathire, na auga ati mwihoko wao ni ati maithori mao ni maribanguthwo na njira ya gutigirira ati aria makuruhanirio na gikuo giake ni maguikio ngono. Tutosheke na yale ambayo Kenei amefanya, tutosheke na vile serikali wanaendelea kufanya, na tuachie Mungu mambo mengine. Machozi yetu yatafutwa na Mwenyezi Mungu, na machozi yetu haitaenda bure. Damu ya huyu kijana haitaenda bure. Kama ulisika kwa njia moja au nyingine, patu damu yake itakuandama. Ihinda-inĩ riu Chesang ni ahutĩtie maundu megie mishara ya abunge, akionekana gukorwo na ruo rwigie nginya mushara munini wa Muriu aya gukorwo ni aramukagira. Sasa zingine tunapitia uchunguzi tuombe vitu zingine. Kenei alikuwa anapigania sana hali ya sitima. Muangazie chama sisi mpaka chini tuyatiche. No munini wa President William Ruto uria uma igongona riu ni atariirie uria agukorwo agiteithiriria andu a nyumba ya Kenei, na kuga ati thirikari no irathie na mbere githondekaga mirutire wira ya borithi. Vile tumezungumza pale na familia, tutasaidiana. Mimi nitasimama imara kutetea haki yenu. Kenei onekanire gwake mucii uragitwo tariki 20 mweri muthiru na ahurukio kwao mucii mwena wa Solai kaunti-ini ya Nakuru. Mwihoko wa andu a nyumba yake ugitiga ati kihoto ni kirirugama muthenya umwe. Kameme TV, njitagwo Wangari wa Kibaki.